Mal tegne dialen kontin ba video member jigwich to like Kenya. Lera ban lingwas me ka Nuar online TV channel warga misha gor a kwer nwari mentere which ka United States ke USA and warga mo gor a kwer nwari mendit ni kwer dakareton ke USA. Bana raja danan chagor ban jelinkel araja chagore raj ka kwimata kana kwimal ka kam nwari karodian raja chalat gwasame charaj mu gwalung chajalat warga mo chagor janati jamat kana mal kam nwari dial katie jamat baka mal kam da konetin kon tin dong tine ka ga ki dong tin gujeno dong dene ejiter warga mo chagor ga tok English baja kwen ya no ka bialo de biaja ngach kan kono ray warga kana me lar kwern dak reto an lara je talwan medi de long ko jan che nyudo no kwer mtok ka gan wer mo gwa maden wer community de jalwang ko bajala de kashit kama lada montama la kware which ka United States of America ladan wari katan warga me gora jaka shanka waro ka pai kel ron kina dangro jan dangro de dich jan an ban linkel baje kwen kon ka bu konta dana we ka je bu kon jo linkel mi jira mala roanya la kalingo gwasame kanwar online TV channel gorjeno biname biling agwa kamishe jira mi jidid bo lo paiben gorjeno de subscribe ko de lertin kon na no ngwas me de kaling warga me warga mo liang dong de loidu ke loy ram do dien mo dong de jele ger kata danan chi kwana dakre to an che warga mo che de gor keje kata dan de no de karodien yen keje kata dan de no de karodien pale ka keje ko no te ga tongwana long ti te ger ke ko shikan biya ne tin no karodien kel kare warga kan me charaja long kata dan de na ren paleka lo shala ro shidde gwano de kon yamet gwas nanen shigat kon shigaliu ke gwas dan chiran cheliu na kulo matin kanyir na rodien wona mat gwas kel ka lo ti chirodien lot lo ti jek lo ti ganyir kana til shawana me shima gwa jan jes lo de lonko de o gwas mi chika gwas mo ka te lo de te ganyir ka radodien ajane shima gwa nyok tejene diala konon dong tin til rana wo katlo duka mijek ke bo gwat nana dong tine dial tin la gwamat ke lon choro lut biredu la rara lo ler si no na ka jino china chi gul nok jene chan loy kon chana ka woch wonya nieden tin woni jeg dial kon tin da ko kon wari chan ran gorno banane kon banaka la tok kon chukot shi lat kach ka loy kon ka gwijeke ko kon yala jen ramdan ngi loy kon de ran de ne gwijeno shede ngajeno mentro loy du yongu dundo ngai ko da dana ngai tane ngaja loy du kelu ano ti ka nyir ti ka tiel ngum tre du reje mi ngai kon yala chala dundo warga mu garje ye ka garje nor community law bikan mandana tre de bikan ngaja ken yamba je kwen ka to English biya rode biya chulin ban chure mandan lat kon ka jen gwasame Ajanana Kenyam, an open letter to Nuer community, an open Nuer community reconciliation letter to Queer Michael Guy Chok Chok, Sunday, January 12, 2025. Goreje, Queer Michael Guy Chok Chok, ka chanka waro ka pai kel ronki dangrau with a jandangro the DH. Ajanana, our prayer will never be answered if we asking separately. We cannot deceive God, for the Almighty know our heart, goodness, and its flaws. For the sake of not people, as leaders, let's put our personal, communal, political, and church disagreement aside and think about our generation of youth that are dying rapidly. As a communal family,
Our encounter should not be only during burial of our children and ceremonial gatherings that do not even speak for years. We have zero tolerance for each other, although we are Nwerkel, for the Nwer people in the community. I am willing to humble my ignorance and arrogance to achieve peace and unity. A family that doesn't speak about difficult issues can never succeed in anything. We must put pride aside and think about our people. I am able to gather information direct contact to Mr. Chokchok. I I tagged his Secretary General Mr. Kwan information, Mr. Choring, and other supporters. Therefore, I know this document requesting talk with will reach him, and I look forward to an amicable response. Pray for Rose, no tribalism, Chairperson Dr. Arthur, President North Community USA, and so on. Gwadame men chagor gwadame she wodung de kon la deg dan de kon wuch ke kwishot kan nware janen che tiel ke ter entre loida ke shangran go jen o jeka cha jaban pin to ne wala jene tie je pala ka ko warga gore je lo tie je na mat kana mar kilo da mar ka kana kwer Michael ga chok chok kene diala kontin chunkel ka kwer Michael ga chok chok ka shanga waro ka ron kin dang ro jen dang ro dich an kwaje man dan le ro de dung do ka roje cha gore me pere ka tin kon lat ko rudi no wore inware eno ko shelar nene Ajanamiti kono dene konde ka tere mal ti kon kwene kos. Ka bi te ka rwadu ka nyir ram mi. Ajane chukot chetin kon lat kon ga shega deling. Duno mashana bin kwaskel. Chikon deg dan chana japal. Chikon lo jadan te ka kon chikon wo jala lo jega dan te ka kon. Ajane da gwalong. Ko kun yal jandan ramadan ngaitin tere loini kon. Dumula kon ka wo jade kon chikon dia goro shanga dan chiran kinakul liu ibna kul omad gwa kel jenna mo chi chong jenna dene pal kon la ko nyal de kon kalet kel ka woidan ka jekten kon tin kam ne kon de lara no dakare tuan chemu gwa ni jen chajamek gwa ze be te roj mi chalat en wo nene okay ka ta da na chalat ka je a jenna hen chenyon ka ke siang jegda chaje nyir ke chaje lok ke chet chana gorno bedeten gorno be mal betreda canadian ramla na me dake lungono bi larno ene ramji ke ram nyir ke ram tenena ano tana la ya karodian mi jin chaka kore shide changanje me jega te jiyo de larno dak reto an ngwet mi chapot kanwar community mi binwar la de ka gwan me ba ino ba mani ne diala ko kienen kontin chana mi chajaling loy kun ba ka shet ka dakra tuan ko bi kan ta nyon man tere ni radian ba bi kana pal a changi jan wo jin che jin gwan nyone ke tel mi jeng mishalat kwen rodo en wo jiram kel ko bi loy du man dan te ji bi lanat kon chi chen kon chi ka gono bana ga chot pin lana karar na mo bo kon dial jako bo kon to go bana kalat mishalat gwasame damandan ka kwaran ka she warga mi she gor la warga dung lo marga mo gwa gor jeno de kon dialo gore teka mani gwadan mon niam ko de kon nor community de kon ko lon kala de ka ne me badar wo ka men ba kene wuni diala no shana mi shit kana me ka kwaran ne dagre toan ka raja gwa che gore chane goro mbo kon example ba mi shit kaja kon dial woy ke jekten content re loyne kon wona kaga mitakaram nyera ba baje shopal ka jin ba mi she shu ngaje no cha ka pal ka nyinga ten kon dong de lar no logoji ke ta dan je ga dong ta ga men guji ka je jogo no chana pal da shamo go ba no no kon gor ka ne cheng te go cheng de na de ka ger ka kuje mo shawarga me mi sha gora damandan ka kwaran chaje no ko lung warga mo gwa kan cha jaguar rany matod gwasme ka social media de cha jogo nena shiloida te the long ka ji chairman dakara tuan the president ki kwan war community re we ka USA men chilat amugwa along you know
shigwano de na da take tare ke yo binad kulo mat mite karam shi yede jien kalung na rodien ena mo shima gwao de na take mat no kana paleka angot telemishi tuok che dialia de na ya mat gwa take lokaje chiraj mo gwalung shelat nuer community akun ya rebji ke yete ka tego kane dialtin tel loken ke gagangni shari ke riet go tin chirodu yai keke gwa nino kana mal reinwere inono ka kwijamo men chalat gwa same chilore te da longo kwar me ko jen bala shet ka kondial wonya je kon wonya tare re lonyo kon wonya til kene nyirten kon da ka nuer community chana chong kel ka dupten go tende kon nyam ka ja arona mela ron mal ka kane diala kon la nuere jen dan goro en go benyo ga ye kel mite midir lar gwa to mo be shu garpin ene biate kamal bye bye